Isu ko chit periyen kabung aniro. Ko ba to ben music ba.
Jesus.
Huske kasurnya Wing kasurungan Halleluja Serbaleo Sugo ilo nairo Ilo burwa Yeshalo galdero Yeshalo galdasu Shiwewe
Hallelujah, Lord Jesus. Glory, Jesus. Glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus. Lord, Holy Spirit, to be with us, Lord God. Lord, I ask you to be with us, Lord Jesus. Let the Holy Ghost fill us, Lord God. Let it overflow us, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Praise your mighty name, Lord God. Oh, Lord Jesus. Hallelujah, your name, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Oh, Jesus. Lord, we thank you for everything you've done, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Before we start our service, I want to thank God for everything you have done. And I want to thank for Rugagi and Kuya Rugagi, Deacon Board and all the board of the church, and call me to MC for this service. And I'm honored to lead this service today. But before we start, let us all come together and pray. Lord Jesus, I ask you to be with us, Lord God. Let your Holy Ghost lead this service. Let it be indwell us, Lord Jesus. Let it overflow us, Lord God. Lord Jesus, we say we need you, Lord. Lord, we thank you for what you've done, Lord Jesus. Lord, I ask you to open our eyes, open our ears, and open our mouth, Lord Jesus. Lord, you are welcome here. Your presence is welcome here, Lord Jesus. Lord, I ask you to bring the heaven down to earth, Lord Jesus. Lord, I ask you to be with every single one of us, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, I will say thank you for your grace. We thank you for your love and patience, Lord God. Lord, you are welcome here, Lord Jesus. And touch and save lives, Lord Jesus. And help me to lead this service, Lord Jesus. Let your spirit overflow me, Lord God, Lord God. Lord, I call into you, Lord Jesus. In your throne, it's in your glory and your blessing, Lord God. Lord, we thank you for everything you've done, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Amen, amen. Music, lead us into worship. I ask everyone to please stand up. I want us to come together and worship to our God. Wherever you are, give all the glory and thanks to Him. And speak to Him. Hallelujah. Oh, Jesus. Wait and watch, Jesus. Hallelujah, Jesus.
Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Ranane Sinanaye. Oh, Romanaye Sinaranaye. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. In the name of Jesus. Oh, Jesus. Holy Spirit. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Glory, Jesus. Let your name, Lord God. Praise your mighty name, Lord Jesus. Oh, we thank you, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Glory, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, we thank you, Lord God. Oh, we thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Alpha and Omega, Lord Jesus. You're the Jehovah. Lord, you're almighty, Lord Jesus. You're the Messiah, Lord Jesus. Lord, overflow us with the Holy Ghost, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Lord, be with us, Lord God. Lord, let your glory shine over us, Lord Jesus. And touch us, Lord God, with your Holy Ghost, Lord Jesus.
Hallelujah, hallelujah. Glory, Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord, we are wonderful. You are wonderful. Miracle worker, promise keeper. Lord Jesus, you are our strength. You are my rock. You are my shelter. You are my light in my darkest day, Lord Jesus. You are the Alpha and Omega, the beginning and the last. Lord Jesus, Lord, we thank you. Thank you for you done, Lord God. Thank you for your guidance and protection, Lord Jesus. Lord, we thank you for many things, but we take it for granted, Lord God. Lord, thank you for being on our side, Lord Jesus. Lord, glory to your name. Thank you for being with us during our hardest time, Lord Jesus. Thank you for giving us strength and courage and comfort, Lord Jesus. Lord, we give you all the glory. We give you all the thanks to you, Lord Jesus. And we honor you right now for everything you've done, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's amazing. As music, to give another song of worship. Hallelujah. His Spirit is here tonight. His Spirit is here. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah.
you, Lord Jesus. And I will read in the book of Psalm 150, verse 1 to 5. It says, "Praise ye the Lord, praise God in his sanctuary, praise him with the fulfillment of his power. Praise him for mighty acts, praise him in according to excellent greatness. Praise him with the sound of trumpets, praise him with the semper and harp. Praise him with a timbrel and a dance praise with the string instrument or organs. Praise him upon the loud cymbals and praise him in the high sounding cymbals. Let everything that have breath praise the Lord. Praise the Lord." Amen. Amen. You ready to praise the Lord? Say amen. Amen. I'll ask music to please lead us in songs of praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. I ask everyone to please walk around and shake each other's hands and welcome this morning. Arma
Jesus. Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus. You guys want to praise the Lord? Say amen. 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 I ask for music to give us another chorus of praise. Hallelujah. Let us all move our body. Let us praise the Lord. Hallelujah. Pero
may be seated. You may sit down. Hallelujah. Glory Jesus. Now we go to our next part, where we give our testimonies in prayer. And those who have a testimony prayer in their heart they'd like to share, please step forward to the altar. And I'd like to read Matthew chapter 7, verse 7 to 8. It says, "Ask, and it shall be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it shall be opened to you. For everyone that asks will receive, and the one who seek will find, and the one who knock the door shall be open." Amen. And those who have a prayer request or testimonies that like to be shared, please step forward. Glory to God. Hallelujah. Molemti, okay ngayon lo, jodoh ini rain, amin relevan rain ini kanan, kleanit kamola lani jilo, relevan rainin, kanan kamola bay marombar, tabar rainin cuman rane me, italagan bagay bojo jumutin, ilanga ay kujugo ilo proy kanan bay, kuman kemi mich, kumaro ilo char, ajari rain ni jumuro, alap tata chen kemi me roy lo ailang kain chis peri lo amerikain tutor ro an ailangin tutor ro lo ailang koar roja roar yam ragagi ro chinerim chemer em karen ragagi ro ila er chuta kenchar balin alap tata chen kemi me ragagi ro mere pager ro lo rolulu nan pu gospel general council awar chen bar kemi me zir ilo chuponi rainin kejoj kajojong rora changin chalagan lomor jen bar kota ke ilo chuponi rainin yam jen bar kemi me rebin ilo chuponi rainin ijala ilgunai which jar kemi me je iloan perim morngani rojilo ran kinel dada chen kemi me jero an alap tada telewan chetop ilo morgoar kumolimti. Amen. Jesus. But before I end this part of the service, I'd like to give the glory to God, to Jesus, for He's been so good to me. And I ask you guys to please pray for me, and please pray for the State Department, and pray for protection as we go to school. There's many things that happen in school, but we don't know. But we ask for God for protection and guidance. And please pray for me and the State Department. Now I'm sorry that I'll take this really short, but I ask for Deegan Andy,
to please come forward and then and pray for all these prayer requests and testimony that's shown tonight and in their hearts. Hallelujah. Bolemchi. Church on Malagotum Chilok Pendron, Mlich. On Malagotum Chilok. Churcher Roja Manage Kibishka Mologlo. Chipong Chante in Money by Church. Comoligan Church Miawam. Comoligan Borginam Pakamarong. Kovado Mankabuinam Rojanam. Kaute Jugum Navarro of Tatanganam Lechukum. Rojake Burumlo. Elegant relevant rain. Kemishka Molulekin Borginam Roach. Pakamarongin. Tabarakadogulo Chate and Money Bakoja. Your eye which go our wall, Lucalono. Kojan Burum Rojiganan. Claiming and Adina than Nijum Chich. Yome Kojava, Melodum Chich Kimish the Giloyati. Kona Ledongan. Sunan Leo Jolabai which gain am roach. Elaptada Nano and Ejitulo. Elegant relevant rain. Kabalak Purum, Namnakinam, Lamnich, Ogoyega Magandana. And Lady Roja Cherry Loda Nijum Chich Pomolot. Amen. Amen. Amen, amen. Give another round of applause for Jesus. Hallelujah. Now we go to our offering 1/10 and ask for choir to please step forward. Ask for Deacon Peterson to please pray for our offerings for today. Choir, please stand up. When you want to Malago, Charamin and Chabagin, then one Malam Char. Kimito Malmani, Persona Lechapon Radi, or Kajaparo Lopon, Chamal Road, Kido Kilo Chapon in Ham to go Kaibo Yudio, Gopko, the Kuyo, and in Minadam Sit. Kajarama Roni Ligudi, or a chamber. The Kapala Charabal Kachu, Manri, Kapo Parano family again. Michar Paranot, Minin Chorzakin, John Matan Jongo, Michar Kamolot, Amen. Yahweh, Ani Zaman, you know them says. Title in Ale and Sierra in Rainin is Swan Yan Rangin, Jojim Charagaki Sierra in Lavlagai, Navali Roji Rangin Electada. Come on.
Amen. Give another round of applause for CA. Amen. Well, sorry to take this short, but I'd like to thank for Rugagi and then all the deacon board and all the church board for letting me to lead this service. And now I'll give it to Rugagi Kato, so he will take his place. Give another applause for Jesus. Amen. Hallelujah. Chade kamolo liro jigan chontele man. Paul agar chirong lang temete echala kan kuane am rik em ligao akun chon chong man ilo kaman ilo nan imilo yakwe chade manana. Mijata make ajiri rain nejir ramarong telgech silo yen service ginar ne irojet kamarongir. Oi moda janareng on malagodam rongjake nani niroj nan mogodata kamolo liroj karwaine ni gaole pro rajka chonalen ay relang tok ilo iman kabungin nge kwajaga bitok chonalen chojum chudak kam jene kilek anot mani dagay na neglisya nge jagap chonalen am relang tok koy iman kabungin kejuji jitok bajen kabungan anisyo imeur imen anisyo chiji de yontrone wan chade tamak benin hoy jagap orga chone jagap chonan relang tok eleng ngajilo turun bejer kabolo lani jigan family chevre baramarong por perijin jamarong kelelo kabobok ranget matar jen ekli jayu chuan matar ramarong por perijin aku memarong chudak chen lelo kabobok chojum chudak yo yarane kumain kabobok omay ruwaini ni ngan iman kabungin cijar ba inaj nayata ni mo iman jar jadai manana iman ane je iman ane mokoch echap echalok kadana armit ak ane je ba inaj nayata ni mo iman kabung em je kamolo lanich em roret ko bada ko perilo live stream ko mayang kano jun ruwaini ni tama kailang matar ko bata ko jan majal ko bata ko lo yung service kinar kamolo lani jigan platform in elap emarungan kadala ko kajujan kajarabal technology charbal in media ngan tabar elang armit rajangan pagchisi sebenay relomor amen kay rana gain kiyo Jan kos belo tabar auleben lalin sijar kwalo nanagin imelgin menagin ene chichet chabala katoko chich katar chadai katar chijes chaban perijin echabijo chigrengin orjon yen kajangan eche peripen chijes ba ijilak imini kebjo chikin impar chabala katoko pokumangani Hallelujah. Yo cipongonin raini nano darengkar belele or ruajeri ajalagir ngani roch ngai cemarong ciuda ki penro naolep reglija mama impawa ngai beoja kajeri ro chojum pok mantakir cemarong kai ciuda ki penron ngai beoja kajeri ro chojum idok elegin wadar aje ajeri rain ak shantish kuro rani jadalim perilo chicken kada kin wire Chide ben chani men ren chojum mon mandak poto kajiriyo tonganju
Oi, ano dareng kalimsik nani ni Roch, ilanti kanin letok John ay ni man. Che iglesia kain ratamak kilo. Ajelok ajiriro ano dair kar kemanengan Jesus. Rar bodongan tampil peren ajelok ay. MJ Lord wawinin rar kemanengan Jesus. Nit ko dito jadiane unikin ramman. Chenan wani Roch. Kantain iglesia kain ar ilo full gospel jatamakay. Kan ajiriro Roch menin letok jananich cheraman. Ngan kich elbatata iglesia yo chugchugun peryo. Ejba ke jechadian Roch pogotok Jesus. Mere chojeb Roch pogotok ngan tampel peren ajelogi ke jinningot. Oi kan tamakin chetamakai iglesia gain an full gospel ratamak kilo ajelo kajiriro eno tairgar kemanengan Jesus chedai jarrai ngai rar ajelo Jesus yo chej pogotok ajirirein bojel nelogir ngan iroch eo ledok cara man ngan kech orge nugun ajirirein izin man kuma marong jojum mon mantak ngakot kilege kolgun eba ningin majiri rain hoi one mantak ngani joy man chutak ligir gajo jene jidok bajen aje logir ngani roj Stanley Isabella hoi jet kamolo liroj kan marungin mo jele tong ngani enu chuan ami pastor yumun tel ewan council ila raje lo gajiri rain moda ini charagan Stanley church ko bai benron ilo chargiya church charani chemu jelang kami jitong ngani ko mol gan chunian emman kan marung yitok ajewa ajiri rain rich menin ledok jan koi eno dam chiji lo nan wa menin ledok ajiri ro rich menin ledok jan koi chera man jam kejara man mama im papa bubum chimma mauleben nugunugain imegli jayo miroj ngai jale ajewa Stanley chebagai lo pe human kejara man goam ilo allben Rutologina ni roja ne chuano ne chala ke ayorani chim ko jani ko chiji de on trone wan ko karutolog kilo ke bar ko am enot ke marmij limit ken marong kalimjek agani ko chab limit warjonalen ngai jaje wa Stanley ilu buren pem ilo dan chemen ilo dan nejin im chedup ko jejar endrin ke michar ko molot amen Jenabar ko bai pendron ilo char kan Isabella cho char giya iro jani chem bilang kami jitong nganiuk kam mololo ke joni ene man kemarong ajel to gimo imom anam ko bai pendron imaje waj lergin isden poroipem mol gan mama im papa bubum chimma maul ben nugun gain kami ko bai pendron mol iro kan menil ledogin ko jaba ajriro Inen lojen karayo menin ledok jenuk charaman ngan chugujugun perin ngan iglesia ngan oleben armijrain kemit ko badok ipendron yorot ichabaga ilo pe majewat ilo dan chemen ilo dan nejin im chedup ko je rajewat kotolok oleben nang mijgain oleben choren go reading kemarmit kemit chembele lagagi erin ngai char ilo dan chemen nejin chedup ko je molot amen amen okay kan ano dami ang melele
Iglesia gay nan full was berat tamak ilo katagan ajiri. Emejan iglesia yo mama im papa erro boy ren katagan kartolo ajiri ren ilo nani ni ro chade tamak. Okay, cemarong lelo kailang kabubungan ni roch. Kung marong chojim chija tayo certificate ko igar pigudidok rada barakatok ngan arkam mana najiri range certificate ano to majara aje logir ngan ni roch. Okay, ilan kanyang ini tok lugchuan ni kin cemarong kay kuba ipendro nilo. Silibugu yung orali tak namba mo kata aja na pagkatok nani ni roch chanto skuro kung marong kayatal ngan chicken kada gin ko ami iban pagkajang lo chuni na ito ngayon ni pagkatok chunan etchap ben melele kagay chunaneo itamakay ni chibang kajilar meur im chala won kaj ilo cerwala ni ro jala bata ilar meur ngani ro jilo rani kay nelig data silibugui yung rali dag namba ngay orjo na ampogunal siyo melagalok kaya na jali pendron ilo chedap yim ilo lalatet Johnny and John Ranjan and the Lord Jesus.
Ay dinaj lo chonran. Hallelujah. Najlo im chelmai. Hallelujah, hallelujah. Najlo egen. Jesus Christ. Chamaranga chuda ke penron hi naslo elo aibo o zwe sinadle chen chuda ke kaude chirot iwan ran amano ai di chenaj lo chi chon ran chenaj lo ke pen seni so manana. Hallelujah, Jesus. Oh, inado lo aibo. Oh, inado Hallelujah. Chemarong lelo kailang ainigin kapubok nganirot. Chen koda ainigin nganirot. Komol roj, komol bagamban berijin, gamban beri lolalin, kami na jiwa kami roj, kami na jiwa jingane komol, hallelujah. Ogo takwa jangan arme hiturumba, mana na iloyo kimay maniroj. Ilan music talaga jilo jona inigen, bukod aja na areng, rong sakay naneo, ilari ito utakam, kejaraman ron, ijalagay lang raja kapajare lang tok. Iwajim, irik pain, kejaram mane, agai. Kamau lo lani jilo. Shantain man. Music one malakot. Dosi mito utakap. Kejaram man ron nilo. Chipungan ng riding.
Hallelujah. Chen lelo kainingin kabubungan ni Roj. Omol ni Roj. Omol. Hallelujah. Oko ta kanyang na idur ba? I love you. Kung meron chojim chijat. Siya dahil mananawat. Chade jala ke perilo terego elik dada. Amen. Ke perilo tereo ke jangat kataran cici sebelah tu.
Cipungunin ano ito ba? Epan lukun ng manareng. Lalenanin ni Roy boy jaji da TV ni jirang jeman. Ibarat malak rainin ecap lukun ng man. Akajenet mani to rochen menulik. Perjunalan awal proret ko bato kilo online. Ko Roy ni ko bato kumrong jagay. Puruan ni Rojilo Cipungunin. Perjunalan good morning an awal reglija. Chade jion meno ko repin. Chade jion meno ko repin. Mone oje kirngane. Iroj. Chalak jion meno ko repin. Elabalokan iroj kejerbal ke chade jitamak benin. Elabakan iroj kamarung kecilo cherbal ko ramalok. Chon rugal ko jeba ngai cicap jion meno ko repin. Something wrong somewhere. Tono da meurum cherbalangan irot chedan etar ketuk. Jojum kanidok chia kai man eleng rana raja kapajidok chiero jojum mon mantang ngan chia kai mantata. Cipungunin ngai nit konono konjonan ngai tamakai enet lukun net cibang kajeng ilarang melele. One kach ilo ar approach anit ilo char. One kach ak one nga kono ba one nga ilo al char nganiroch. Okay, Cipungunin ngayon bodo juan na nitamakai. Kone melele kake, kone chala yayo chikum ilam charangan iroch. Elang chilu unin lamna ko kajane eda lila wairam kadak. Waiwana nani position e ke ilo ngai je jidok ngane ilo char. Cipungunin ini kono no nanin en chimwe am kalaman logjan. Ken kue ilo amchar kon ba ken nga awa kia it kachi de gipam ejimoy ge am kalman lakshan ken kue ilo am approach ani chilo char chedi ene ge chala char che pere tayo che char ga ge amen chede tamak ak nan ge na nani rajba Kwen chala im kalman lakshan ken kue ilo am idok ngani rot. Yor chilu matan ko kanya ne lamna kagi pue in chimoy lamna ken kech. Magi ilo archer ngananich. Kanya ne leli lok kalman lakshan kare ngan kamana maneo mokotata. Kaya ni jar kamana man lalin kamana man menodum jit kamana man armit kamana man menin maur lojit. All of men go low university ani jar kaman manim ramman. Ako jalata agar dia pungpuruan. Cede tamak. Gajan lale chenejit lale tak kaman maneo ani jagar pungpuruan me bayangin meneo manipa. Yor chilu matan ko gajan lamna kagi pen chimoy lamna ken kech ilo ar charangan irot. Ano ta ba chalok kujong char Cebere, jadi ba irot ngat, ene juak carewa, coba jarak, car mandre, cuje, wanje, coba jarak taije, boy calak wak, hak kerja lale mak, point number 1. Jadi ba position ewa milo Christ, kan ba one nga ilo Christ, awak one kue ilo Christ, one kue ilo anich, ngai anich kalim jago, one kue. Ngayon ni kalim jagay chelne to makkaji dagin wan nga ilo ananit kalim jagay. Okay, position e wa ilo Christ wan ko ilo anit ko nejin anit. Amen.
Chedai rong jagai. Kono bangane jinani. Imi yaur kipenani. Amen. Kaya man leli glok kalaman lakusan ware ngan kaman mane omokota ta chanejit. Ele glok Bible am ngan chanejit. Chuan jebada. Anu jiba ikono no kan nanin in chimay am kalaman lakusan kan kwe ilo am char. Chalak char. Ela gitu kujuan ain igen. Ela gitu kujuan manage kacungun. Inter ilo kalaman lagu jen ginar cebak mejar jen tayo je carangan hero je kaki. Amen kan? Amen kan? Ak nge ko carangan hero ko jai ku jin chalai. One ko ilo Christ. Chane je chon jebata kaja malale. Human point in position war ilo Christ. Rongol jijino yon ngem jam lo rongol jijino yon kaja mak ridi penron. Kono no, ngai kejarabal ugo ge an lalla bro, ugo ge me ekil mech, ugo ge mogota. Ro raj lale ugo pulu ne, chojum kono no ipendron, poe awle bron rongo jake. Awle bro raj kejarabal ugo ne egael, okay kono no mo ipendron, kono no gia. Rongol cijino yon, ejba im anit erba, chen kaman man arme jilo wawe yer, ewi wawe na arme, ejba im enwot kach, lale therman ejane, chen kaman man arme, wawe yer enwot kach, one night kanono gagay, kanono kan chemen, nejin im chedap kojejar, ani jilo chilu, lale mak ejba. Kamanaman arme jilon wawe enwot kech imran iroj yon eko im yon lojet im pau im mejadodo im yon kru im auleben lal im yon auleben menin maurgo rat tabalabal ilo lalin ewi jongana maur kipen iroj jongana maur ko jiro yon menin maur yon lojet yon menin kamanaman ko anijar kamanamani ejba engin meno yang mantada I kalim jage wan manga okay kajido ka ini kia one koilo Christ chala gitu ngani rot chebere chala gitu kom kabung ngani rot changate aga jeba engin meno yang mantada iro yon menin meurgo ek lajet mejato kue kalau kita ngani roj, kau jadi limiti roj. Amen kai? Ceda irong aja kai. Puji jene orang melu Christ yengin. Jangan nama orang Paul itu kono nilo ebijo cuan cepata cim cuan yo ne coba. Ilo pen maur ken patak ayat celok nana kuar. Ime agar wei ken jauh jauhan. Eme jangan ani ragami kue an. Kojin nejin, kojin menin kamar mana mantada. Okay, ewi posisi ni orang mungkin eroj, ila mihito kulochar. Ecap pujara kejin, bola kono ni lo rok orang lalem cepata. Cengol jim joni oni coba elangai cabre otar meji perilo Christ, menin kamar mana kel, menoko mogota ratalok lo, jerum kel. Amen. Meneo ar perilo meura mogota imagar gravity jen cry emjan polaj pailo nargin menoko mogota ratalok rajago lo ejerum kael ke kolak hitungan Christ agar chalok kejiri akia yorga kejiri yorga am kejiri cede tamakai jatalangan heaven cede tamakai jatalangan lang okay kejiri juga amanai. Kalau kejiri ke kau jatalangan lang, kau tamak tayo Bible aja ba. Ya kau posisi ni orang ipen Christ.
Inana ba kaya nakalukul lale kata kailo. Screen ya icap cala ita. Syaitan e calo kamar. Amen. Ecap pa jara kajin kaya amal lale mak Rom rali dak cepata. Kaya ngat period human point number 1. Position e amu pen Christ. Chala one ko ilo Christ. Ila ma proji ilo char. Orma oh eto ragi eto anuak char ya. Apa? Si jagar konono ilo parable kanai. Cenjap ngate char. Chen hidok ngani roch. Cipong ralep joda. Tamakai ingin benar wala gule meuran tanil. Agar cuan arami cincar. Amen kai. Rom rali tak cepeda. Cilungul cimjo neon. Kaya mak elak elak konono ipen Rom. Rali tak cepeda. Ngem jam loy. Armi jero rajlali ugok pulune. Cojim konono ipen konono gia. Ay? Chapilo menagain wodum jich. Elabalok arancho kaneo. Jagoy wanin. Wani ni jiya koy gach cheese jagar ani jagar ya koy gach ledok nejin cheese boin mit ilo kajin pelle na ikajar bal termin quite more than conquer more than conquer through him ko maronga menodum jich meneo ko kachida ke penirot ejba ay den rin ini kamane. Ito kaya jejab lelo kayo nigin kabubog nga nirot. Ejba jeja ayu kujin keme mit poe strategy war ejenolok chenchara wiwi war. Ani barelji. Keme mit menin poe strategy am kia emjam lelo meura nga nirot ejenolok chenchara wiwi am. Amen kay. Kwachon regristin kwajenolok chenchara wiwi am. Emjam chenolak Bible aja ba kwajar-jar melelain chenolak jane edal jane melelain chapar rol ngane em strategy am ejenolak chenchara wiwi am menogoraj walak naikich nangnimit chemron goranana emman bojen kwalak elabai nigin ngan chedo boyar ngan kwalak kechit Ciji go rokko jar cij image walo kilo wan changok imar mol ilo neuran ilo poguin liejalal kaja ma elangan pogul liejalal aini gin ra lamat kan her kan air soul go air ge kaja nga jidok ngan arme jo idulawa pojiji ne wa mi pen Christ kan one kwe ila ma proji ani jilo char Liye jalal cilu jabata rol jo neon kaini konono ini makat ejba pada ba kir per im chepla gadok ngai keme menin charmaya yar konono ilo yala ba nigin kanan wani agar khali kar ngan an emilo cham chibugu cilu jam jonan cilu yon ejba kon kamana iroj o amen Kamana nagirot, lama jangan show lewam, imba kon kamana nagirot. Paul aja ba emmal kamana nagirot chen harmit, amen. Siapa rong aja kaya cipungunin. Kamana naganit, emmal jenar kamana nag harmit jim entertain go jadi low ikan mejar, amen kaya. Cibugu cilu jam cuanangan cilu yon. Tebet agar cala menin. Ejba kon kamana nag iroj konono ngani. Im menodum jij ila ren nabar edan kwajar. Tebet ar konono ela ba ini gen agar lamut. Agar konono kon juan ini gen me kwalak chen magimba kon kamana nag iroj. Kon ba pangan chedo boy am ba
in kamana na girot im chap armit amen ejap pajara ke jibu chongo radam yon jam jibu chilungu leon ejba nanin kamana na ko raj kamaram kabung purwan armit im raj kamelele ro ram ramar joji melakal kajang konono mana nugok pulune konono na yon nai jibu chongo radam yon jam kajaj perot human poinin position war ilo Christ ek jaga nara proji ani jilo char chibugu chongo radam yon cham chibugu chilungu leon kono no ngem jam loy all pro raju kajar balu go pulune kono no giya chibugu chongo radam yon cham chibugu chilungu leon konono ipenro nigia konono it pokotok ro red perilo marok ngan maram parchet wan chongok kanya marong lo ilo chon kijen mejo tu pa kanya ne lali chediane ono kana ramman chon emen chebata aini magajum konono jan ugo kilmeji emen chebata imemenion konono nanagain emenion ejba ajriro neju kom chenanich im komar pak anjo yoir payoye jilo kom elap cheneo jilo lalin kono ba nga armijo perilo nga elap chen armijo lo lalin amen yoye meurilo kwe elabalak im kajo lak chen armijo perilo lalin Paulus baca cep tarina ipen kanye kempadak cep tarina ipen cie boko ranana imeja toto koma jala ka your strong old raj bak cigir your cetap nana raj idok peran kakurege cete jarre tayo cek kemane Paulus baen cen lama jimpangan ar emba wow in kamana nak cioba Rom raldik chibda kaya malalem Rom raldik chibda kijin mejo chirik ralidik chibda rong ralidik yon ngem jamlo rong ralidik yon gun ma amen kono no mak Rom ralidik chibda rong ralidik yon kono no giya Oh, kon maani jar kriya. Kon maani majan ani kriya. Jangan majan kriya ko majan kajano lagu. Cermai ajba mogta jenar ka ino ilo lojen mama ya kar kriya jim kajano lagu. Pajen John reserve langane. Amen. Cedai rongo jagai. Em ngai ani jagar kriya. Oneo, she's entertaining kiya jej meur. Jejai gujin kamadar marong charbal ngani roj. Paulus bailo kaladia. Roja bada rongo leon. Kone rolim ridi all beneon kanai. John jebada chongo royon. Rom radik jebada chilungu jimjoneon. Eba manot ngbe ngain kamana gi roj. Oh how. Ekonono kon show lewan. Armijo me. Ilawa armejo me chedbo yana ani jejai gujin interagiem chamron ipen oh rojem jadinga ka ro jago jen meurin kanni ro ene bellalin
cheda boyo aro ene walling la ko pen roch ijone me ani jaganan bagay eganan chomro ni pen cheda boyo ilawa arme jo ilawa emji jay gujin najiri naneo amen amen ay poijan rutolok Paula jiba igar wujingan ipemi kom kabare mga milik kom kabare nung unin kena kay irigad peri lo nanin ni roch apo kon rutolok wajay gujin najiri arme jo idulawa chedo boyo lawa ejay gujin mga poen karbab em chala tayo kamane ngani roch amen number row boy number row Position wan hani chilo meurwar. Eo ijo chicken hani jiper. Ilo meurwar. Ijo chicken hani chilo meurwar. Ego chalo kadak one anich ejani chemen anich nejin ejani chedup ko jejar. Chilu ilo chuan. Chemer ilang elaban yagwe chede jarrai. Jejai gujin kilega ani chemer eo barakken yagoy kono ba yagoy emela yagoy gachim eo barakken yagoy jejai gujin yagoy rochet amen ngai bar kono no ini bar eliji ngai jejala ga ani chemer elaban yagoy chen yagoy rochet John jilu jongol jino ngan jongol jimyo all of them jala eonin chanda skuro relgun kili Poi kanana ni jia ko lela le dok chono ni jina kar kyo tak baca baru tu lega en jab chago ak in meurin reyo. Eja lamana ken menin image ak ayu guji ikan lamana ken ayu guji goar. Iye no tu mijej emana no in wala ko tok ngan ke ngeje kapi ko te ej wala ko le charabat rong radmi yon chepata ko ne chepala kam ridi. Image by image kamau ipen image kwalo gi kech ngani ngan jemen kone chebalagam ridi all ben parable na emman parable na chi kada genjana kabelong ngan Luke joje melak lagu bangan Luke gospel Luke chongol yon chebata gospel Luke chongol yon chebata emagat jojem kijen mejot chiri kipa Gospel Luke chongol men chebata cholo ber chongol lalim chebata chongol jon ngan chilungu ro yon kana eleng yon kana position wan ani chilo meurwar eberia yuro chiper eberia yuro chilo meurwar yayo chicken ilo meurwar Gospel Luke chongol alim chepata chongol yon ngan chilungul chedana chilungur ro yon kanai ngem jam loy kon mai men kono no makia
Kumai kalau poinin ilo perbolin. Et kuala John yagoyo elap et chalok chongon. Agar etal tolok ajen pug menu ko moyen metal jen jemen. Kamanangan kanan kuan. Enjoy ilo maurin. Ake chebala to jemen arajap. Karu jalok agar bappo ko to. Ejwala gulo poe na do nai. Ejba image chudak image ilang ngan chemen. Ake je tolagot ejba chemen ikili. Image teriamo. Image terumpung yon. Nen image mejen maiki. Ege jika nani jingan yuk. Ewi jangan nani jiaku. Cakaron kejerogar rupe puruan. Cakaron yu jangan aron nana. Cakaron yu jangan aro. Ina now dilo charbalin ak eji ako egot. Amen agay. Chada irong jagay. Ani chelban yako egot. Aijia cheji lo yung radam jon aijia. Chongon lale mangan chongon jume jima. Chon kara emarungun malolok ningayo ak poenchap teriamo larigo nijin. Aga kopan lawajen ak ran ayat rain ramarungun melolok kit ak cemerilang ewan melolok kit. Cemerungun lelok kain ingin kabubungan irut. Okay, puji jene wana ani jilo meurwar. Eberia irut. Emwana anich. Ewi karakarin kacuju yar. Ilo ministry wan Jesus. Agar kir awle bereng lo an muin. Pujen kamane John wun. John charabal elap. Pikot imlo moran ne wajaku. Ani jar jab kir kajangan pacik. Amen kay. Agar kir pujen kapyuk kaman agar rongo jaga kereo, rongo jaga Great Commission arba kumunilak nganol belal. Im kaman regalora. Baptize rilotan cemen legend im cetup ko jajar. Im kada gnir per rongo jaga im pyoga ki olben kiengo yar cirongkum. Yayo chicken ani per. Ewi position wan ani chilo me urgwar. Chejala kay chuanar shabat. Egano jin lalim kejibarok kech. John jongul jabata. Kwani cheblam ridi gospel John jongul jabata. Erigian. Ejba ejano chuan rijojo mar. Chuana legal expert. Nai menugo rejidok nai kech. Ejano chuana regalajarak. Igatan ani jim kech. Eight kurngan ani ken kech. Chade jarrai. Eight charga kia. Chon timide. Chon jabata. Kaja mo kaila kalongan chon timide. Yayo chicken ani chipam. Ilo meuram. Ilo charbalewam. Chon timide. Ro jabata. Patano chon ha boinim kaja net pujarak. Chon timide ro jabata lale meon. Jam lo chon timide kono bai men. Kono no mo kipenron. Kono no gia. Parchon mak kono no penron gia. Pwede chonot anit im chonot regala jarak igatan anit im armich. Charagan ko im nga nganchamen. Chate jaray. Melelain eo yolabalap igatal imanich. Nambay menej bay jenu chon riakwelap. Paul cheji lo ebijuch. Chimijon chipata rongol alemeo ne bay char makwelap kenkech.
kono ba e charaga ge wan nga bo chijin charaga nga ego ar mijigen koim nga e ji ago i meji ago nambala meji ba ejan wo jon prijo e uti e relong ken kech ngani Benjamin ibru chijino chebada rongo leon ko de chebalagam ridi ole beneun kana ibru jimjon chebada rongo chijino yon chedap ko jejar ani je chedap em ribebe yo yamman richibang bergainem man ilo yeneo kajero wallal ilo yeneo chalok kajirik e ba et kainem man kech e jaino chon ribebe chon chongol men jebada rongo jino yon e jaino chon richibang rom rali dak jebada rongo jino yon kon jebalagam ridi ole beneun kana eme jaino chon bergainem man rokoren chon jebada imemeneun poino alik dada kalmurgo kenchar imche agoyalap akili immelegagi kalmurgo kenchar imche aiguji kili immelegagi choje melagalagu bangan rom chongoro jebada amen rom chongoro jebada chiluyon poino alik dada inim ngaini pojara kejin rom chongoro jebada chiluyon ngem jam lo kajang kono no ipendron kono no gia kacojo yar ngai ban chudak iman mejani roj kan kerepa keren ragin nga ini chudak ekajat kan nga magi e kan e magi kwe magi e lowe kan e magi liyo kan e magi amen gai ani jar aji ngan jabro darmit kan chongon tamak Echai la waywin in what kachuju yar ejai gujin kalabalok chongon tamak ag lege yigichen kalnemurwananich kenjar ejar erro pejin chino konono I memorize nani neroch jaji chede lengri nani neroch akan oda ba imjanani jiledongan kech chongon tamak Chon chongol alam jebada chimjon yon. Jang idok ngan yonin. Amen. Chon chongol alam jebada chimjon yon. Jetan lalem chabre od arme je beri lo Christ ak ikijili penirojilo nanewan. Tain rejiji ni jeba. Chongol alim jebada chimjoneon kono no magipendron kono no gia. Elange komit perilonga im nanago al rej perilokum komit kachidak chabareot kono ba chabareot im init kamanengan kum chijij magayar pakkabdin im kajorin ilo lege ilo char chabareot perilo nani ne rojim perilo iroj okay chabareot menet kachidagai enrin Lale meon e ba nga fine kom rago e perilo nga im nga ilo e imene chabar elang len boy ngai chebel jan nga lale mak free jana elig dada ilo lale meon
Kajama ridi lale meon jongon lalem cepata lale meon ridi mu pendron kono noi pendron lale meon kono no gia. Ilo frejina eligdada ilo kugo kilmeje ba. Boyenge komu cebel jenenga kompan keman cabreot. Cebel jene melalain ngeje jedal jene roch nanewan echala jon men jene kamane. Jene janot jon men me kodo jugi jene nelak jedal jualak echala menene to koje. Amen kay. Cedai rong jagai. Eligdada cemit cuan cepata, ngai nit pejarak. In cimoy am kalman lagujan kan kue, ilo am char. Jab melolak, kujai gujin chala one kue, ilo am approachi ane jilo char. Chala yo chongna am aur. Jab kaya kan ta army rajba kan kue, kone charangan iro jene juwage. Cemit Chon cepata cicino ngan rali de gayon ngem jam loy kajang kono no makia kono no pendron. Ain kacida kilo tamak kim chapere payoit pere jain won no im lamato e magdgut im lamato kan kado pay armejo chap tamak payne pak chabrot menjani roj e armejo purwan roim rabiroro ilo yalgo an wodem jich tamak ani chapere wajala ribere raban pellang jade jarrai Tama kanit kan tayo ko chargake. Medyo ba ko ne pagkuwa kan charewam. Namba John tayo jajay gujin chalay. Jadaya no jadaya rong jake. Namba John tayo ko jay gujin chalay. Position e wa mulo Christ chala one kwe nejina ani tayo number ro position e yayo chigina ani jilo kwe nge koji approach ani jilo char eber ya yurot charong jaga jon parable emman kan lain agar etal enjoy life Bagaimana ko mayen money ko anjen cemen. Emalak roll tok cemen eja money ba etal jen ngabu inga kacem. Aga karba itok. Iji aku. Yorga ien. Family ko arim ron nukur etal jen kejem colok ke. Angain pangan euk cici japan colok euk. Energy aku ikut. Amen. Cedai jarai. Point number 2 eligdada. Ei bata. Kalli murgo ganchar cejai gujin kili im melalagagi. Cedian jala kotokom charangani roch cebere. Cebere. Aga jika mojar rongo jaga rijiji cemit ejban nanagin. Again kacida kilo tamak kim chapere. Peribere raban pagwak. Ito kay chichapele lagay ni kin kapubungan ni Ruth. Ah, ngayon karwardyon na naman kaya nga nakarong siya kayangin. In chimoy am kalman lagu siya nagan kwe. Ilo am char. Ngayon ko char.
Kon chala won ko ilo iroch. Chala ke ko nejinani. Chala ke awle men ko pangan chama muilang rongo jakai. Ko pangan nga, ko pangan na iturum, ko pangan ligaw ipam, ko pangan karay ipam. Ko pangan iroch. Amen. Chamarong kay chuda kay penron. Ijala kay laban wat motolo kawa. Hallelujah. Inchi mo yam kalaman lako dyan ganuan ko eh. Chapere, chapao nga, armi rajba chalot ko dyan. Agani jijba yorto ko dyan. Amen. Yorto ko dyan. Charabalani roj, ani jagal lakar kajuda kay. Agar jab chudak kenjon chudak ibiroru. Regalorin rar. Iyon men ko repin. Cici jagar adal janir ngalali nagar walang lagu pencemen. Agar ba komen ilak ngan ciru jelam mem katar. Agar japa kia nai komai amnot ball. Bida John kami amnot kuala gospel. Agar ba komen katar ilo ciru jelam. Katar menin le to koyo. Cidup ko jejar. Mengin meneo e jabore the rainin jijay gujin kadalak bayan control e meurwar chidu bananich amen bangai chidu becha babore di per chaban kamman chabareot riji John ba chabareot e chab ekejeli peniroj imecha peri lo chidu eban kamman menodum jij jijay guji chidu cheda jay guji chidu chipongunin akrail ben rainin Chedai jai gujin obarakan chedap. Jai gujin kachida ke pen chedap pentel gach. Pajalanga chedap nani jene jabore dilo iglija ngai tamake chalak. Pujin men raban walak. Cheu jaman lajak men tilijak kojar jar menagain ranej bakchigir. Tono dan chedap panabore dilo meurwar. Enej walak. Ay luar kain boleh ba? Kau menilak jen menikain. Pebe na to korowan. Kaman koronana. Lamanakin kismagay. Okay, chala wan kwe. Ngay ko jitok ngani roj. Ngay ko cara ngani roj ko na eno tan Riji samin tebe tak lama jagan ganhan ba kon kamnunuk ciu ba ceta ilan muin enet kanan kamnunuk roj hallelujah jen itok ngani roj ilan music telga cilo jona inigin moda jana reng kejemalok servicin jen itok ngani roj lima lama brother ak sister Erigaro iyan nilo lalin. Chabreo to ko ba to kilo live stream. Erigaro iyan. Chiji chabala to kiyot. Jijay gujin chala won kachilo iroch. Poyen erreu yalgoar. Ija go cheje taliyalak. Tayo jet kalim jagay. Chara man go jet pugi. Raji to kajan iroch. Hallelujah. Elik dada jeni dong ngani roju. Kono no ngani ilo wawin gwal. Omole ro Jesus. Hilo Jesus. Omole ro. Chen lengan man. Chen koda ngani ger ngani. Chen bigang chen koda kay ni nga ni Roj. Hallelujah lang
Jesus' word is what you're Ilan ainigenin itok locho na ainigen emman ilan Kristen rain jenchar ijo ko jet pari jen konono ngani roj jen konono ngani lo wawin ko ar ila kabelok lokato ini jinman chabrio te kar ko bato ko karongo sa kay nanin ko jalam na kay chalok it kaya kake ko jalam na it chalok menen ko marom kamane ay kanan pangan yok cheese ako ko berijin joji mon mantak kono nongan chuane o jai guji cheese silo meurane kanan ugelak ko cheese venan rolo mo ko berge iloan muin joji mon mantak bilane chala ko reido reida kaole parotum ji rechilla yorge chuan agar ko badok ekanan pag cheese venan rolo mo joji mi dok jam mi jak ko maron ba chalot to ko jam e chalok menen emman ko kamane a cheese ba hilo Christ ko maron hilo Christ ko maron kamolo li roje or chuan di jet man la digin e baraka or chuan matan chuan chirong aga chuan karai chuan choji mi dok jam mi jak regresion ro chenchar chenja pojara gar kono no nganirun yorga chuan kanan ko ba to kupen la digin ni jinman humuni leng leng ken wa chosen you yorga chuan kanan par ko ba to kay balok loko to kin ngani iban makat ko berga ilan muin ko baron bar gagi ever age woro da change brother ngai kanan pangan ok chister erigi enem karu chet beri lo chamalo konien Buslebe was mo
La kajita kipen rada roane gelisha intigan keren tigan itu coci itu kisin jangan cari keren lagi. How Jesus, oh mo jalengan man ija barong kalai coci wa ija barong kalai gam coci. Yarbats bebe wadido buwe Uslebe once more. Como la chiche si perro jalengan man. Hallelujah. Itaga je chabulela kain igen kabobok ngani rod. Jen kabobok be ngani rod. Hallelujah. Omol rod. Omol ganam perijit. Omol ganam lodok kem chedak bayenjar. Omol gan in isdan poroibam.
langit pajarak kencuane ujitok ngalonor yang in menin pulang ay alam tata Bible ay bang ngay ujitok langit pajarak yang rajwal kamay chiji hejwal kamay hallelujah cellel kainigin kabubungan ni Rod umolagan army sirinam umolagan fellowship inam lo eligan yanin kajaram man ke beripem kamana banano kamarong jagan kemin apply gingan meurwam chale approach yo kan won kemin jab perre kemin jab kadal ko army sirin bay chalat ko jab age roj kemin army sirome jam kajano lagir ko jaba nejum chedaro raur kwar kaman man neme minut koi omoli roj aje wa awle music media maule ben rain rar pokonai rilo chipongoni MC maule ben armizerina and rain ngai charilo dan Jesus awle baran ba amen